Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут за всеми вами. Браты и сестры, збираємося у неділю, як зустріти Бога, який бере наші тяжкості, бере наші клопоти, який здольний направити наше життя. Просимо подчас этой святой мши о Божьем благословении для всей нашей парафии, о потребных дарах Духа Святого. Так само ласці життя вічне для всіх померлих з нашої парафії. Просимо за всіх людей хворих, за всіх тих, хто зараз змагається з епідемією коронавірусу, ахвяруємо, довіряємо, Боже, Тобі, веди їх, керуй ими. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно музейничать у этой наисвятейшей ахвяры.
Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Молимся. Боже, Ты про принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святую радостью, и учеников, вызволенных из неволи грехов, яны досягнули вечного счастья. Проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог прозусилия и вечные. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: радуйся моцно, дочка Сіона, веселися, дочка Єрусалема. Вось король твой іде до тебе, справедливий і збавчий, покорний
які їде на ослі, на осленяті, дитяті ослиці. І знищу колесниці з Ефраїма, і коні з Єрусалима, і зламаний буде бойовий лук, і он обвестит народам мир, і володарство ягоное буде од мора до мора, і од раки аж до краёў землі. Гэта Слово Божие. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Буду свеличивать Тебя, Бог и Володар мой, и благословлять имя Твое навеки. Каждый день благословлять Тебе буду и восхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Милосердный и ласкавый, долготерпеливый и шмат милостивый, Бог добрый до всех, и милосердность Его над всеми створениями Егоными. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Нехай славит Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего володарства и могутность Твою обвещают. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Померно во всех своих словах и святый во всех своих справах, отрымливая всех, кто падает, и поднимая всех пригнеченных. Буду Тебе славить, Бог и Володар мой. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Браты, вы не у теле, але у духу, коли только Дух Божий живе у вас, коли ж кто не має Христового Духа, то не належит Ему. Коли Дух того, кто воскресил Христа с мертвых, живе у вас, да кто воскресил Христа с мертвых, оживите ваши смиренные тела праз Духа Своего, який живе у вас. Тому, браты, мы не должники тела, как жить поводле тела, бо коли живете поводле тела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Читання Святого Євангелія Павла Матфея. У той час, отказуючи, Єсус сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Отче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передадено мне Отцом моим, и никто не ведает Сына апроч Отца, и никто не ведает Отца апроч Сына, и того, кому Сын захочет открыть. Прийдите до меня усе спрацаванные и обтяжанные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душам ваших. Бо ярмо мое любое, и тяжел мой легкий». Это слово Бога. Калі добра перажылі месяц чэрвень, напэўна, заўважылі, напэўна, у пэўным сэнсе здолелі глыбей пазнаць такую таямніцу, такую правду аб сэрцы Пана Езуса, аб сэрцы Бога. На працягу усяго чэрвеня, ва ўсіх касцёлах, шмат хто ў сем'ях маліўся літанне да сэрца Пана Езуса. Свято было таксама прысвечанае Найсвяцейшаму сэрцу. І, можа, тут не трэба шмат ужо гаварыць, бо ўсё ж таки я думаю, што большасць добра перажыла гэты месяц і, напэўна, зрабілася такое разважанне, пэўную медытацыю над гэтай праўдай. Але так толькі прыгадаю, што ў Бібліі, вось, у біблійным кантэксце, у біблійнай мове, калі мы чуем слова «сэрца», то часцей за ўсё гэта не той мускул, які вось пампуе нашу кроў, але гэта азначае усю істоту чалавека, усё тое, якім ён ёсць сапраўды. Гэта цэнтр чалавечых рашэнняў, чалавечых думак, чалавечай волі. І вось на працягу ўсяго чэрвеня мы разважалі, які ёсць Бог, які ён сапраўды, якая яго істота Пана Езуса, якое яго сэрца, які ён ёсць. І сёння вось яшчэ раз чуем такое припомнение одно, только вось один новый сказ: «Я тихий и покорный сердцем». Калі вось кажам пра гэтую пакору, пра ціхасць, то у нас могуць быць две спакусы. Першая, вось яна, вельмі часта я гэтай першай спакусы, шчыра кажучы, баюся. Калі вось сяджу ў канфесіянале, калі ёсць падчас споведзі, калі прыходзяць людзі, і баюся пачуць вось першыя словы чалавека, які прыходзіць на споведь, бо не ўсе такія споведзі, але вельмі часта здараюцца. Чалавек кажа: «Я так-то ўвогуле грахоў не маю». І вось з гэтага пачынаецца споведь. Альбо «Я так не грашу». І я, шчыра кажучы, я не ведаю, што мне тады рабіць, бо я не з'яўляюся вось так, як мои вялікія браты, святыя, якія Отец Піо, напрыклад, прабачце, ён меў такі дар харызмат, што мог папросту так моцна прываліць чалавеку словам, што гэты грэшнік раскайваўся. Раскайваўся з гэтага граху. Благословенны Ганрат рабіў яшчэ трошку прасцей, таксама было скутычнае гэта. Ён папросту закрываў, у яго быў такі закрыты канфесіянал, што ён закрываў таго, хто споведаецца, на некалькі гадзін і выходзіў, пакуль чалавек выходзіў і маліўся, пакуль гэты чалавек таксама не раскайваўся. Но я не ведаю, што мне рабіць, бо не з'яўляюся такім святым, як мои браты, і
толькі маю надзею на Божую милосерднасць. Бо вельмі часта можа выглядаць наша споведь так, што прыходзім і па сутнасці грахов у нас там няма. І споведь тады становіцца такім пэўным абавязкам, робіцца такім пэўным рытуалам. Ну, надо адбыць, бо прайшоў месяц, бо давно не былі. А што там казаць? Ніхто не ведае. Споведь гэта сакрамент пакуты і паяднання. І чалавек, калі усведамляе сваю граховнасць, калі бачыць, што ён з'яўляецца нявольнікам, што ён нясе гэтае ярмо, але не то ярмо, пра якое кажа сёння Езус. Ён залез у гэты хамут грахоў, з якіх ён сам не можа збавіцца. І тады ён прыходзіць да споведзі, прыходзіць да Бога, бо не хоча так жыць, бо не хоча жыць у няволі гэтага граху. Вельмі часта у нас ёсць такая спакуса, што мы думаем, што гэты грэх пыхі, ён не для нас. І гэта таксама спакуса для мяне, я таксама могу думаць, што гэта тыя людзі, якія проста не разумеюць, ім галоўнае гэта прыйсці ў касцёлы, пасвенціць крыжык. Гэта таксама спакуса, якой мяне спакушае д'ябал. Ён спакушае кожнага з нас, мець гэты пыху, мець гэтую гарадыню, што я не такі, я лепшы, я больш ведаю. Так адбывалася, так было, каб гэта растлумачыць, каб гэта зразумець, трэба трохі вярнуцца да Адама і Евы. Грэх, які кажа гэтую спакусу, якую падсунуў змей, калі кажа, напэўна, нічога не станецца, напэўна, не памрэце, але будзеце такімі, як Бог. І вось чалавек вельмі часта хоча быць такім, як Бог, сапраўды заняць месца Бога. Прынамсі ў сваім жыцці я павінен рашаць. Я больш ведаю, я больш дасканалы. Часамі можа быць другая спакуса, таксама звязаная з грахом гэтым пыхі, з грахом гарадыні, таго, чаго нам не хапае, каб быць ціхімі і пакорнымі сэрцамі, як кажа Езус. Гэта можа быць часамі адваротным. Часамі людзі кажуць, што трэба быць ціхім і пакорным. Як рэагаваць там на зло? Просто заплюшчваем вочы і кажам, што яго няма. Бацькі не заўважаюць грэх сваіх дзяцей. Дзеці пачынаюць жыць, прабачце, без шлюбу, як жывёл. І кажуць, што гэта зараз называецца свабодная любоў. Не, мы не будзем нічога казаць, бо хай будзе ціха, спакойна, бо мы пакорныя. Муж пачынае піць, б'е жонку, яна церпіць гэта і кажа, што трэба быць пакорныя, бо прыказка ёсць, бо Ісус цярпеў і нам вялі. Не можа так быць. Паглядзіце на Евангелій. Езус ціхі і пакорны, правда? А перад гэтым сказаў гэтае слова ў Евангелії ад Мацея ёсць, як Езус дакарае гарады, якія яго не прыклі. Езус ціхі і пакорны, але бярэ гэты біч, бярэ гэтыя вяроўкі і выганяюць тых, хто таргаваў у святыні. Езус ціхі і пакорны, але ён заўсёды кажа, ён не можа прайсці побач і заплюшчыць вочы і сказаць, што не, зла не адбываецца, увогуле ўсё добра, жывіце як хочаце. Таксама і мы павінны быць такімі. Таксама і для нас гэтае запрашэнне. Мы вельмі часта, можа, пытаем пакору, бо таму мы, можа, не хочам, таму мы не хочам наследаваць Езуса ціхага і пакорнага сэрца, таму што мы пытаем пакору з пэўнай мяккацеласцю, з пэўнай бесхарактарнасцю, можа, такой бесхарабельнасцю. Калі зло адбываецца ў нашым жыцці, то гэта наш абавязак. Мы не можам сказаць, не можам прайсці міма і не сказаць чалавеку, які ідзе проста і не бачыць, што перад ім яма, што ты зараз увалішся ў гэтую яму.
што ёсць пэўная небяспека для твайго жыцця. Што мы заплюшчым вочки і скажам, што вось, добра, пакорна, не будзем яму нічога на яму казаць, хай ён валіцца, хай папросту жыве як хоча. Гэта таксама наш абавязак, гэта таксама тое, што мы не можам быць абыякавымі на зло, як адбываецца ў свеце. Дык што такое пакора? Пакора – гэта тое, калі чалавек сапраўды знаходзіць сябе і ставіць сябе перад Богом, усведамляе сабе тое, які ён ёсць перад Богом, сваё месца перад Богом. А кім я з'яўляюся перад Богом? Я з'яўляюся грэшнікам, і таму я прыхожу в канфесіянал, потому что я не смогу со своими грехами справиться, потому что я не з'яўляюся збаўцам для самого себе. Я не уратую себе самого, мне патрэбен Христос. Так само Иисус, он настолько тихий и покорный, настолько так само з'єднаний з Отцом, настолько так само з'єднаний з Богом. І гэтага Ён учыць нас, браты і сёстры. Таму, хай гэтае літанне, той, хто перажыў ужо чэрвень, перажыў тое разважанне, літанне гэта у першую чаргу пэўная медытацыя, у першую чаргу пэўнае разважанне над тым, якім ёсць сэрца Бога, над тым, якім ёсць наш Бог. Хай гэта яшчэ раз нам дапамагае, хай гэта нас набліжае, хай гэта дае нам сілы, адвагі так, каб мы крочылі за Христом, так, каб мы былі падобнымі да Яго. Езу, учыні сэрцы нашы да Твайго падобнымі. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога. Да Бога, які щодро одорває нас своїми дарами, скеруємо наші молитви. Молимся за всіх біскупів, каб яны плённа працавалі на карысць евангелізацыі свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх ахрышчаных, каб у сваім жыцці яны кіраваліся Божымі запаведзямі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто прысвяціў сваё жыццё абвяшчэнню добрай навіны, каб яны маглі убачыць плён сваёй працы
и наполнились Божьей радостью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодые суженства, каб яны клопотились об развитии веры и згодно с ёю уладковывали свое житье. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, расчарованных жыццёвымі няўдачамі, каб яны спадзяваліся не толькі на ўласныя сілы, але і на дапамогу Пана Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафию, о Божьем благословении и потребных ласках для живых и о власти вечного життя для помилуй. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о здоровье и Божьем благословении для Елены. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, как мы умели распознавать Божью волю и с радостью ее выполнили. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божа, криниця життя і святості, вислухай наші просьби і учини, как мы, обновленные эмоцию Твоей ласки, могли верно служить Тебе. Прос Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог и Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог и прямая разум Твоей, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всякому Костелу Святому. Боже наш Ойче, нехай нас очистить от веры, якую ми Тобі складаємо, і нехай з дня у день веде нас до життя, що чекає нас у небі. Прос Христа, Пана нашого. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серця. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, як мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Бойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана наша. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А узыходзячы да Цябе, Бойче, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, святый, святый,
Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неоспытно сбираешь народ свой, как под усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую охвяру. Там у едности за всем костюмом, у перший день тыдня, когда Иисус Христос воскрес, и спасал на апостолу Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцию Духа Твоего гэтые дары, якие мы принесли Тебе на охвяру, каб стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо ён тую ноч, калі быў выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага и вечнага заповеду, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахов. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Пане, успоминаючи звалчую муку Твоего Сына, а так само яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, і чакаючи яго другого прыйсця з падзякою, складаем Табе гэтую живую и святую охвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими яго як охвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадчину с выбранниками Твоими, найперш з найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усими святыми про заступництво яких мы сподзаемся на Твою нестовную допомогу. Просим Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашего поятания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацаваць у веры и любови костел Твой, який пілі мы на земле, со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьба у этой земли, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, кто у ласці Твоей дошел з гэтага свету, милостиво прийми у владарство Твое, где и мы сподзяемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваешь свет усілякими добротами.
праз Христа, з Христом і у Христі. Табі, Боже, Отче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоего, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, і завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі світу, благословений, покликаний на вечерю. Я не варта, как ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
просим. Умацаваныя такими великими дарами, просим Тебя, Пане, учини, как мы отрымали заповедные ласки и неспынно Тебе прославляли. Праз Христа, Пана нашего. Слухаємо об'яви. Дякуємо за кожну ахвяру, за допомогу на користь костюма, на користь кляштера, усім, хто прибирає, доглядає територію вокруг костюма. Велике дякую. Нехай за учинене добро знагородить вас Пан Ісус і святий наш Отець Францишек. У аўторак пасля вечерней святой мши будет набоженство до святого Цепила, у четверг, 17-й до вечерней мши, адорация Наисвятейшего Сакрамента. На этом тыдне означаем 9 липня у четверг успомин святого Николая, святого Вивальда и поплечников мучеников. 10 липня у пятницу свято святой Вероники Джулиани, Панны. 11 липня у субботу свято святого Бенедикта Апата, опекуна Европы. Так само хочу поведомить, что от уже этого аўторку в будние дни, это значит только не в неделю, а урочистости, в будние дни у нас не будет святой мши, а в 8 године раницы. Это связано так само с часом пандемии, коронавируса, и так само и в летний час. Бывали такие трошку комічні ситуації, коли ті самі люди, які були на 6:45, заставалися на другу мшу, щоб святого не було ніяк самотно одному відправляти эту мшу на 8 годин раніше. Покуль что на этот час мы не будем цelebrировать мшу на 8 годин, застаются в будние дни у 6:45 раніше и у 18 годин вечера так само запрошаем на мшу. Так само для тих, хто може нас глядіти, може хто так само знаходиться на вёсках, поспробуємо доїхати до наших вёсок вже на наступному тижні нам удасться до Пухова і городка. На цей час прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святой Архангеле Михаиле,